Miss TV Yengshingkhre Uttam Kumar Naurayan Kurumjari Loinana Gasigi Maruba Pau Pijari Lakadariba Nominini Asi had a section from Matau Tai Haina Echaogi Phibam Yengshingkhre Tas Mr. N Birena Pongdokre Known as Sanaba Hokraba Criminal Law Ohungi Matanga Word Love Media Workshop Pangtokre Labda Masida Laiminari Purup Masa Singu Yosinaba Honorary Purup Singh Masana Khan Handokadabani Haina USAM President Joy Chandrana Tamlakli Loinana Manipur ki Puwari Khang Singna Manipurda social conflict ki Puwari Kuinedagi Legli Haiba Khangi Haina Prime Minister Narendra Modi na Rajya Sabhada Phongdokre Hauzik Mapunga Pau Lobirasi Lakadriba Nomun Nini Asi Hena section Matau Tari Lenga ki Maikidagi Ichauna Madam Oerga Awa Tarva Singidama Paikat Payava Tabak Sing Paikat de Haina Mr. N Birena Phongdokli Wafam Si Nasi Singzamai Kawa Lambigi Oeriba Echaogi Phibam Yengshingkhre Kongsata Pawishing Hangba Wahang Amada Mr. Phongdokibani Mahang Makata Dan Hai Labda Masida Ikui Akanba Nonglay Nuksit Amadi Len Yauna Zukiba Nona Echaogi Awa Anirak Mayok Nakre Handak Tokliba Asiga Ahum Suba Laibak Tiba Todo Ama Oire Hauzik Ka Hena Kudong Tiba Mapam Singda Lengaki Masonry Sing Angamat Takta Tabak Paikatli Center Dagi NDRF team Ani Tharaktuna State Police Forces Assam Rifles Paramilitary Forces Fire Service SDRF MR IRBMD Village Volunteers Singna Ichaun Awavatar Mampum Singda Rescue Tawagi Tabakan Satari Lenga ki Maikidagi Su Tawayaba Amadi Paikat from Tokpa Tabak Thorum Singh Paikatli Pongdokibaga Loinana Makatana Nong Tarakpagi Madam Laivana Hen section the Lainaba Miamda Apil Tauke Yengshingkhre Aduda Minister Amadi Makok Thongba official Kayasu Sarugyaki Hokiban Mit Krani Asida Nong Lepton Suvan Maram Orega Manipur Tonganba Maru Oiba Turelgi Imai Singh Kudong Tingai Oiba Monda Selak Padagi Singjamai Oinam Tingel Turel Torban Karakpana Maram Orega Singamai da Echaogi Awa Mayok Nari Amadi Impal Iski Ketrigao Awang Lekai da Iril Turel Karakpana Maram Orega Mapam Maduda Ising South Tokley Awa Tarba Singh Mananakwa Sapagada Bopam Singda Taidok Nari Water Resources Department ki Phangba report amagi matung ina ngasi numidang wairam pung manga PAODAM Impal amadi Iril Turel gi imai sang khara hanthare adumapu flood level gi sangda ising seli hairi particularly from the central government also to NDRF teams has already sent with equipments, and here the state police force and the Assam Rifles, Fire Brigade and the paramilitary forces and MR IRB all are getting involved, and village volunteer also working 24/7. Imphalis district Lamlai Kendra gi manung sana leiba Sabungkok Kuno Thamna Pokpi Sana Sabida Singma Maitai Tam Pham Singda Kuki Militant Singna Ngarang Numidang P Paimol Thamna Pokpi Uyok Sing Amadi Uyang Pat na Singba Maikai Ahumdagi Nongmai ground kaya Kapsindu Ladara Kre Koisang Raba Biam Ngasi Lamlai Kendra gi MLA case Ibum Zagi Yumda Yengshingkhre Ngarang Kuki Militant Singna Numidang Pung Nipan Makhairom Tarak Padagi Singthak Tagi Nongmai Ka Pahorake Tungda Singkhongda Kumtharatuna Maitai Taba Mafam Singda Bom Yauna Nongmai round kya Kapsilakibani Kuki Militant Singna Nongmai Kapsilakpa Aduda Mafam Aduda Laiba State Force Singna Su Handuna Nongmai round kya Kapki Nongmai Kapnabadu Numidang Pung Mapanga Minute Yengshingkhre Taba Adwai Power Sataki Kuki Militant Singna Singkhongda Kumtharatuna Nongmai Kalukpa Adu Thamna Pokpi da Laiba Yum Kayada Nongmai Maruna Panba Dagi Amangata Nangki Nongmai Maruna Panba Yum Singadu Manungda Haikruzam Memsa Larin Lakpam Nangbito Manang Tem Sauba Laisam Sangitagi Yum Sing Yauri Tungda Central Force Singna Gari Sangsi Lakpaga Loinana Nakoina Karigi Nongmai Kap Dibano Haina State Force Ta Akanba Waham Sing Pongdok Paga Loinana Tawai
उसितबा उत्पगल लोइनना आई कार्ड पुथरो हाइमन सिंह वाफम सिंह फोंद्रपगी मतंगदा निंगाई संगदानबा नायक ठोकी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की का हेनब थोंग अदुबु मफम अदुगी मियामना पेंदबा फोंदोकनरकली तक्से पाइट यौरे मरुसे अदगी अखोइ अंगांग अनि पुथरो थोकपने मंगोंदा अदु हेक्ता मोइनु नुकापसलकपदे अखोइदी माइना पालमने जुखान जुखालुदेबा हाबदी पाखरखिबा कइगा अदु येंगनारो कांदा स्माइल लेरमेबा सिदा पासिदे फावरे सिदा पाले मथक्तसु पाले अदुबु सिदासु मी तुमीबा आई इमिंग मिंचा हेकुजम अदुगा पुंग निपान खरे हेबसिदा आई तोका मनुंगदा लै अदैदी नोंगो करिवो तवबसिदा पुदोक ती हाइगी ए अदुदी कदो चुम कापो रे माने हाइना खलगा अदुम लैबनी अदुदैदी मतंग हेदलकना लोइनवा काबेदी पुंग 10 गी मतुंगददी अरोबी थाकता कापे इशू इचा इशू मयाम लैबदु दैदु पालमो करिनो बा खोय अदुदुने याम वारावरे खोय एमएलए जु वारावरे सिगी अखोयगी यापोपी पुलिस जु वारावी अदैदी सिगी अखोयगी लैरिबा एमआरसी जु वारावी पुलिस जु वारावी अखोयना लोइनबा अदुदुना खोयदी ngasi एमएलए मनाते चतबा यारोय एमएलए बद थालुरन अमरमदा गरांग कुकी मिलिटेंट सिंह अकनबा मोंगदा लदाख पदगी खोय साउनरबा थमना पोकपी सनासाबी यांग पोकपी शांति खोंबा की मियामना लमलाई केंद्र की मियाम की मिहुत ओरिबा के एमएलए के एस इबोबजागी नोंगादा लैबा युमदा वारी साननबा थोमजिनख्रे हाइरी एमएलए मसा मयुमदा लेमदबदगी माका वारी सानद्रिबा फावबा हलरोय हाइदना मियाम लेसिनख्रे हाइरी खोंजन अदुगा मरी लेनना थमना पोकपीदगी थोकसोम पाकपी कौबी मियोय अमना मतम खरगी ममांगदा एमएलए मसा लाक्तना कुकी सिंगना मखाताना नोंगै काफलरोय हाइना थाजबा पीखरबा मतुंग ngasi फावबा कुलकी मिलिटेंट सिंगना मफम मसिदा हंजिना नोंगै काबलपा लेपा लैत्रि असो वसांग सिंगना मसागी युमदा नुंगाइना लेरगा प्रजा मियामबु नोंगै मरक्ता वाना लैबा असि खांगबा ngambagi pangad hendorokpana maram oiraga मियामना ngasi मियामगी मुहूत असि मयुमदा थोमजिनलकपनि हाइकी चलिबा सही सिगी हौखिबा मे थादा नोंग लेपतना ताखिबना मरम ओइदुना कोंथौजम एसिगी मनुंग चनबा थांगटेक की मनिंग थंगबा सरुकता लैबा नंबोल तुरेल की तोरबान काइबदगी पाथरकपा इसिंगना खाबी थांगटेक तेरामखोंग बमदेर नंबोल एसिगी मनुंग चनबा उतलौ फोइजिंग लाइटोनजम इसिंग चावख्रबा मतुंग हंदक नुमित निनी असिदा अमुक नोंग लेपतना ताबना ममांग काइखिबा तुरेल तोरबान नौना कारकद्रा हाइबगी खुंजा सिंगना मी पाइबा फाउनरी ममांग काइखिबा तोरबान कोथोजम एसिगी एमएलए सु ओइरबा हेल्थ मिनिस्टर सापम रंजनना मेनख्रबसु नौना लेबाक नमथरकपा तोरबान चेखाइरकपा अमदी इफुट फारपा के याउना मखाताना कारकनि हाइबगी मियामना मी पाइबा अमुक लैनरे अमरमदा नंबोल एसिगी एमएलए सु ओइरबा एजुकेशन मिनिस्टर टीएस बसंत कुमार की पीआरओ अहोंग सांगबम जितेन फोंदोखिबदा एसीएससी मनुंग चनबा नंबोल मखादगी इशोक ताबा लैनंबी तुरेल की सरुकता लरिबा नंबोल तुरेल की तोरबान नमथक रखपदगी मिनिस्टर टीएस बसंत कुमार की मियंग मखादा मियाम लोइना लेबाक थोनुना कायरक्तनबा थबक संगसिनख्रे अमदी लैनंबी तुरेल की ममांगदा काइखिबा तुरेल तोरबान मेंसिनबा लोइख्रे हाइकी पोकना लौ सिंगम चुंगा की फा मयाम थोइसे सि मांगिबा मयाम से मसि मांगहनदनबा कोइ लखोनबा मागे छाते जुकन होना बी अमसु मांगनसु अकन बा इंस्ट्रक्शन पीबी बगल लोइनना हंदे की ओनदी होजि फावगी दी नाम की मेदा चावगिबदुगी मखा ताबदी हंदे की दी चावदना बायना खो याम कन होना जरी अदु कइमा लाबक्तीदना नोंगिना मखा ताना सम तारप तारगदी अखोइ सुंथोइ छोइदना हौगिबा मेदा चावगिबा इचावदो दो अमहना लाखो याइना खो आशा तवी बंदु मग लाक्तबो ओसनो हाइना सो खो थौनि जरी इंडिया नौना चनबा हौख्रबा क्रिमिनल लॉ अहुमगी मतंगदा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रीजनल ऑफिस इम्फाल अमदी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंधुना वर्चुअल मीडिया वर्कशॉप की थरम मणिपुर प्रेस क्लब की लोकताक हॉल पांथोखरे एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमड्राम अमदी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट एमजू की प्रेसिडेंट बिजोई कसिंग तापमना स्पेशल गेस्ट ओइकिबगा लोइना एसपी प्रोसिक्यूशन मणिपुर हवम संघमित्रना रिसोर्स पर्सन सिंह पांथोखिबा थौरम अदुगी मनुंगसना संघमित्रना फोंदोकपदा हौजिक इंडिया नौना चनबा हौख्रबा क्रिमिनल लॉ अहुम मसिगी मनुंगदा हानगी सीआरपीसी सेक्शन अदुसु यावरी ममिंग होंदोकपगी वातनी अदुबु लॉ सिंग असिगी मथक्ता अनौबा एक खरसु हापसिले
amadi police ta ahen ba power khara hakat lakli loina miyamna implementing agency singna ka hen ba thabak sathrak kadra haina mipai ba pokpatu tawiganu lo sing asibu local dialect da handok piragadi miyamna hena wakhal tagani haina phongdoki flooding of information there ga man ta to ngam da the importance to the man na local ga ta rena but the thing is that advai electronic communication here ga adu ignore to di yaroi so immediately action should be taken haibneba aduga sign je ko na mana tawra matungda FIR chanani haibneba adu sign tawraktra su mana preliminary inquiry ma taw was the my imposition IOB ma thongneba si adu matungda mana chalaga thigadu re ko ka re adu matungda mana report appear ko si da tawra adu ni FIR ko la kadri Parliament mifamda Lok Sabha ki MP Dr. Bimol Akoijamna phongdokiba wafamda Manipur gi hojik thokliba irang sigi core issue sing amata pankidaba adubu BJP Kaksing Kuno Women Wing gi maikaidagi penda phongdrokli hiramasiga mari lenara ngasi wing asina sinduna Kaksing Kuno da pangthokpa pangmisinga unaba amada wing gi president KSS Indubalana Manipur miyam gi asa amaga loinana miyamna parliament thakiba MP Dr. Bimol Akoijamna parliament da phongdokiba wafamadu miyamna asa tromba duga khenaba kaya ama uba phanglei maru oina state asida kuki singna hauduna sathrakhiba lan asigi warasinama poraknaba lokaina sangsilakliba mitop sing takthok khinaba NRC sanaba border fencing tawba yauna tongan ba maru eba issues sing amata palaktaba si yamna laibak thibani maramasina lan loisinbana ahan bathabak oigani haina lauramba MP Bimolna miyambu apang masiraga masagi mingsat oina tanbagi thabak asi makhatana tawiganu madugi mahutta state asida thokliba irang asigi maru oiba core issue adu parliament da puthoktuna warosin puraknaba honabiu amadi state asida thokliba lan asigi sabsaba warosinama puroktingaida kanagumba kharna semester sindoknaba demand tawriba asisu maram sade thawong adu kuki gi demand da sagotpoina thoki haike Moria Susanpura, cookies sing the Namnataba, the gas in the indigenous people, Maitay sing Maru and the Tana than heart, but we had to put the Traglaba, a Sigumlaba, Lala, say, Karidaki, Hor Kibano, Hybador. Madugi, Solusalama, how the way we put the Lala, say, how we Manipuri Pangava Praza, Moina, Lupia Moina, Quisuloina, Lala, say, how great, how the Kanda thing, Equari have a say, Equilo, Kangaroo of money. Adu matokram na masigi solution porakadagi haibo phamado ozana parliament da khajitang phongdo piramabadi citizen lama oina aikoi su khajitang hena nungai ramgadabani United Committee Manipur USM sapong lakhiba numit ki kunmari suba mapok kumon gi thoram ngasi pangtokhrei lamdam masida laiminari ba phurup macha singbu yosinaba Honorary ba phurup sing masana khangna handokadabani karigumba handoktrabri USM na para tambigani haina lup asigi president Joychandra Kothojamna phongdokhrei lamphendra leba lup asigi office ta pangthokiba thoram aduda UPF ki president Nongthombam Rupachandra IPSA gi president Maibam Bisheshwar Nipko gi president Oinam Premjit Pandam gi president Yumnamsa Dilip Kumar Akom Lup Kanglipak ki president Sulai Sem Sanjit Amadi Amkel ki president Lorembam Ngangbina Tharum ki president member sing oina saruk yaki lamdamasi ki civil society organization gi makok thongba kayana saruk yadna pangthokiba tharum aduga mari leinana lamdamasi ki tangdu laita daba film asina maram oiduna laikhidraba athawsingi maphamda ikai khumnaba utuna minute ani 2 minute lepki tharum aduga mari leinana Joychandra Kothojamna makhatan hai Haukiba ink sok lisinganida India lengak amadi NSCNIM anigi merakta taunakhiba ceasefire agreement without territorial limits haiba wahi yaurakpadagi matamadugi miyam hupna Manipur gi apunba amagi damak sangsinkhiba khongjang manungda matamaduda leiramba lup kaya punsinduna United Committee Manipur semki apunba amagi damak haiba wakhalon da semkhiba USM na ngasi phawba Manipur gi apunba integrity amagi damak Tabak Tauduna, Lakpaga Loinana, Laiminariba Purup Kudingmak, Nuxi Sanana, Himinanaba, Hivasi, Leptana Lakli, Masida Purup Masa Singbu, Yosinaba, Honorary Purup Sing, Masana Kanga Handok Kadavani, Karigumba, Handoktrabadi, USM na Parat Tambigani, Amurumda, Haujik, Manipur Tokliba Lan Asimak, Terrorist Sing, Mutat Nava, India Lengak na Satrakpa Lani, Masi, Loisinba, Hivasi, India Lengak, Natana State Lengak na Loisinba Ngamloi.
amadi Manipur gi apun bagi saktam kanagumba furup amatana thugai ba ngamloi Manipur gi saktam thugai na honrak pa khuding USM na lem na tharoi lamdam asigi apun bagi saktam sagat pa punna himinana bagi wakhalon lengdana thamgani haina so fongdoki external amadi internal ki thabuk chama koina pugada bu oibana adugunlaba India gi oiba BJP gi oibada makoi gi terrorist sing jemaru phun muthak ke dane haiba ma yauriba makoi gi pandamda makoi gi main objective da adui tarigi di terrorist ne ba makoi do haibidi kari gi no haiba matamda aikoi national highway sing da lut tawba misam miam da onjel laga mi hatba yum mai thaba tawri ba thabuk sing ase masi terrorist ki oiba thabak ni aduna masi lotion ge di India government na product lotion bi yai haibido miam bi tham haugi bajun kunipa da thokiba laibak thiba nuai teba thodok amada laikhidraba khabo awang laikai dagi thoksom ibom cha sahi humpuga manga gi misi adugi matang da United National Liberation Front UNLF Manipur gi makai dagi khabo ki miam da sengdorkli UNLF ki Secretary of Publicity Central Committee M Sakhen na thadur pallibadi TS ibom cha laikhidrabi thodok asida UNLF ki tampak lamda akhanaba thodang lawduna leiba kadar ama chenar haibasi numit aduda kadar aduna pau pirak padagi UNLF Standing Committee na khangmam ki ma ki reporter laikhidraba ibom cha sei nupi loli ma ki nupi ahal gi masa nupa na tharakpa aiba wakat cherol amada yumpham oiraga kadar asiga volunteer kharga pullaga thabak asi tawrubadagi laibak thiba thodok asi thokibani haibasu khangmam ki TS ibom chana AS and SO oingaida moregi lam ama air da yonthok lambagi suspend set kibagi wafam party ki kadar asina more da thodang puringaida thengnakiba misak oiba aduga masanupa gi wakat cherol phanglaba matung da miyoi minung si yenglaga mappa machagi marakta lainaiba mari adugi asengba khangdokpaga loinana maram chaba warisin ama poroknabagi panamda ibom chabu June 35 kauhatuna custody da thamlaki tungda mapa macha punna wari sanarba matung ibom chana mahaki masu nupi layangba amadi makhogi leifam sing sem sabagi senpham macha nupa da mateng pi wa haina yanaki hairiba senpham sing ase pidriba phawba mapabu party ki custody da lehenbinaba haibada ibom chana su yaduna June 25 phawba imung manungumna punna leminarakhi mahna sathok chasin tawba matamda masagi mobile sinaba yahanki adubu ibom chana mahak khangnaba nupi amada lona phone tawduna mahakpu thamliba mafam haido i haibagi wahauda mahakpu ngak seliba singna makhong makhutta saina khara phukibagi thodok aman natana ibom chada ka hena phuwa saiba ot neiba lekhide adubu phibam aduna ohenba yaba tension singdagi ni haina singnaba mongda ikhang khongdana June 25 gi numidangda ibom cha BP stroke tawduna laikanaba ngamdana lekhidabani mahakpu custody da thamlingaida sahi gi phibam yengduna mahagi haksang ni phibam yengsil hadu haudaba amadi section thorang lakhot haudaba si yamna chawa asoyamani thawdawasi party na akhanaba thodang sinariba kadar amana mangon sinariba thodang dagi faidok tuna chang siluba asidamak mahang soikhre lankhre haiba masana yazare adumainamak party gi kadar amana tawba aranba khudingmak Central Committee na title of thoi amasong thamoi sengna UNLF ki maikai dagi asoba asoiba ama laikhre haibasi thamoi sengna yazare UNLF ki maikai dagi Central Committee na title lawduna tawdoksi makhata na thejinduna mara leibasing tungda mohana tawdana ba cherak pibagi thabak packet ki gini haina irisa sing maroina khoisaunariba irisa sing infamda seroluna thamlaklei Dhanamanjuri University ki phamkiba Academic Council ki emergency mi phamgi warep sing khangalu haina University asigi mahiru singna DMU ki Vice Chancellor yauna mipham aduda saruk yakiba Academic Council members sing DMU administration block tagi thohanna thamlure RAF yauna policy singna singamukna khre Dhanamanjuri University ki registrar Dr. Nivedita Lain Lakpamna thokpa order amagi matung ina ngarang nungthil pung ahum taba matamda DMU gi administration block ta DMU gi VC professor and Raswan Singh na chair lauduna academic council emergency mifam pangthokkiba mifam aduda academic calendar postgraduate course ki first amadi third semester gi examination gi mawong undergraduate course ki first third amadi fifth semester gi exam haidokpa undergraduate course ki second fourth amadi sixth semester gi examination gi matang amadi atopa DMU gi matang da khana naina ba loirba matung mifam adugi warep sing adu DMU students union da khangan biu
हाइबदा यारक्तबदगी मेहरोसिंगना एकेडमिक काउंसिल की मेंबर्सिंग यावना वारेपसिंग खंगद्री फावबा चटप यारोय हाइदुना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक थोंग लंचिन थबखि थोदोक असिगी मतंगदा DMUSU की जनरल सेक्रेटरी डिजेना पाउमिसिंगदा हाई DMU की ओइरिबा सोकलब फिल्म सिंग फगत हन्नबा एकेडमिक काउंसिल की मिफम पांगथोक पिनबा मतम सांगदगी हाइनदुना लाकब मतुंग हाइरे मिफम से सेक्रेटरीता फमना बहनरपदगी मधु याबंग अमलोय सेक्रेटरीट की ऑफिसर्स सिंगना कंट्रोल तोवा DMU अमा ओइबे यारोय लोइनना अनुवा रेगुलर VC अमा रजिस्ट्रार अमदी रजिस्ट्रार हापियु हाइबेगा लोइनना माइरोय सिंगना एकेडमिक काउंसिल मिफम DMU दा फमननबा इरांग हरकपदगी ngasi काउंसिल की मिफम पांगथोकपनी मिफम फंबल लोरबा मतुंग काउंसिलना लौखिबा रिजोल्यूशन सिंग अदु करी करीनो हाइबा अदु माइरोय सिंगदा खंगनबियु हाइजबदा यारक्तबदगी वारेप सिंग अदु खंगनरि फावबा VC यावना काउंसिल की मेंबर सिंग हनबा यारोय हाइना खोंगसी संगसिन गिबन हाइखि माइरोय सिंग की इहोवदु की पाव फंगबदगी मसिंग यामलबा पुलिस सिंग संगसिलक्तुना थोंगदु हांगनबा होनबदा माइरोय सिंगा अवाय खुम तौनखि तुंगदा मसिंग यामलबा रैपिड एक्शन फोर्स सिंग लाक्तुना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक त लेरंबा माइरोय सिंग तानथोकनबा होनखि हेक सेक्रेटरी सिंग सेक्यूरिटी सिंग अदुगा मुंगदरबा मतुंग खोलाव क्या लावखि तुंगदा RAF अमदी पुलिसना माइरोय सिंग हनखिनबा तानखाइखि जो है हन्ना कोई की क्या होते हैं कल काउंसिल जैसे कि फैमिली है भी है और देखिए कोई इरान का होगा हाई एजुकेशन का होगा कोई की यूनिवर्सिटी का बस फैमिली है यार ऐसे चीजें तो एकेडमिक काउंसिल फैमिली वाले मतों इधर कोई की मोइन नंगा चीज़ लोगी एकेडमिक काउंसिल की रिजोल्यूशन जा कोई PO है कोई PO हम देवा सीकर की ना कोई हंगनी हो हंगे अदु ना कोई हंगे छात्र में हम जो ले रही अदु का कोई की नसी एकेडमिक काउंसिल दिया हुआ मेंबर कुछ मकसद मनुष्य दल ले रही अदु ना कोई नसी तालिबा दिमाग जाते रहते नसी हम की एकेडमिक काउंसिल जैसे की रिजोल्यूशन जे PO खा मणिपुर हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कक्सिंग सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल ओनबा कक्सिंग खुन्याई लेखाइदगी श्रीमयुम नवकुमार शर्मा इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली ना ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड पिरकले हाइरे इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अमदी दीनदयाल उपाध्याय फाउंडेशन पुनः सिंधुना हौखिबा जून कुमापंदा न्यू दिल्ली दा पांगथोखिबा पंडित दीनदयाल उपाध्याय लीडरशिप अवार्ड अमसोंग ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड यंथोकपगी थरमदा श्रीमेम नवकुमार शर्मा इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी ना ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड पिरकिबनी थरमदुदा श्रीमेम नवकुमार शर्मा दीनदयाल उपाध्याय फाउंडेशन ना सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन सु पिरकि हाइरे हौजिक जिरिबांगी टोंगान टोंगानबा मफम सिंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा सिंगदा जिरिबांगी MLA MD अशब उदिनना कोइने चतुना यंगसिनख्रे लोइनना ब्लैंकेट प्लेट अमदी पैसाना सिंगबा पीदुना मतेंग पांख्रे मांग खोंगसत असिगी मतांगदा पाउमिसिंगना हंगबा वहांगी पाखुम पीरदुना महागना हाई ngasi phawba ain awaaba tarba miyamgi mateng pangdro lakli loinana laingaktasu pau piduna khanghalli haike aduga माकी मतंगदा जून की तांग कुंतरुक्ता मार पीस फोरम कौवा फोरम अमना हाइकिबा अदु माका करिगुंबा मतदा मरी लेनते असेंग मसुनते मधु कनागुंबा खरना आइगी इमेज सोकनबा तौबा पॉलिटिक्स ने मधु कंडेम तौई हाइकी जिरबामदा अथुबदा हानगी फिल्म द लाकनबा मैते अमदी कुकी याउदबा पीस कमिटी अमा सेमदुना थुना मौसागी पुंसीदा लैनबा अमदी शांति हंजिलकनबा थबक कन्ना पाइखदि हाइनसु फोंदोखि परिबा प्लान सिसु आई बात ताए कनाना सिलक पर मादिसे खंगे अदु बाई फोंदोक निंदे अल तबतबु मसिंग पॉलिटिक्स तौदन माय अपील तौई मसिदा पॉलिटिक्स तौबदा एकोगी मिसिंग ना थोपसु याय अतुप हिरम मयाम मदसे कोई आशक नंग याय अदुना हाइरिबा ग्रुप सिंगदा इन रिक्वेस्ट तौजनिंग मते आसिगुंबा डिस्कस तौगी मोता आइगे फमिना से डिस्कस तौरजे तमद हांगो आई खुंगे एनी इवेंचुअलिटी आई फेस तो गया करिगुंबा आई गया सिगुम असेब लेता रगदी एमोन द नोटिनिंग बा दंदिदो आई हरा हरा गया जाके ngasi Phibam district asida lanjena dura laiba tongan tongan relief camp singda United Rural Development Society URDS Buntarapur Assam na pochai kaya mateng pangkhre mating pangkiba relief camp singdi Vidyanagar da laiba relief camp Sorok Ating High School Singdong Laikai Upper Primary School Phibam Higher Secondary School amadi Kasar Assam gi Lakhinagar Jirigata hangliba relief camp singda mateng pangkibani khongchat asida saruk yakhiba Dr. Haurongbam Rajmani Singna haikibda ngasi ekhoina luxury ba ase hendok thoidokna leijabagi laksabana te adubu aigi iramdamda awaba
तारगा अखोइना तुमिन लेरोय अखोइ अंगम मतेंग पांगनी अखोइ लई अंगम थाकता अखोइसु होनगरी मियामसु पुनिंग सोंथबा यादे थौना लेगदबनी हाइबा वाफम थमकी लोइनाना अंगांग सिंगसु ममा मपाना लाइक तमनबा होनबगिदबनी हाइकी लोइनाना अंगांग सिंगी लाइक न सिंगबा लाइक कोलम सिंगबसु पीकी बोंतारापुरदगी लाकपा सिनाम मैनजोरना हाइकीबदा यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी URDS बोंतारापुर असम की अपुनबा बोंतारापुर की मेरा पाइबी क्लब अमदी CSO सिंगी माइकईदगी जिरबाम की रिलीफ कैंप असिदा अंगम मतेंग पांगबा लाक्सबनी हाइकी बोंतारापुर मेरा पाइबी TH पासो टोम्बीना पाउमी सिंगदा हाइकीबदा ngasi awaba tarba रिलीफ कैंप असिदा लईबा इसिन इनाव सिंगिदमक्ता all बोंतारापुर मेरा पाइबी अमदी यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी URDS दा चाना थकनबा फिरोल अंगांग सिंगी पोचई सिंग सेंग अमदी थकनबा इसिंग सिंग असि मतेंग पांगबा लाक्सबनी हाइना फोंडोके जिरबाम हायर सेकेंडरी स्कूल लईबा ए मेमसा को विनुपी अमना हाई बोंतारापुर दगी मेरा पाइबी यावना लाकपीदुना ममल यामलबा पोचई फिरोल सिंगबा पिबिरकलेबा असि हाइंगाई लेतन थागतसरी मतुंगनसु हेना पांगबा ngamba वरिसनु हाइना थागत वहाई फोंडोरकले ngasi ayuk ki pung nipanum taba adwaida jirbam ki baupara railway crossing manakta truck tata amaga activa amaga accident thokpada activa thorakpa myoy ani soklaba myoy sing adu jirbam ki kunjibon dagi laisram iboyam sing chai nipung nipan apokpa L brajmon sing amadi dibong makha lekai dagi singkham surjit sing sahi humpu kawi hairi Padmaratna English School Kaksinda class 7 Tamba Kaksin Sumlang Veterinary Faring Dagi Yambem Navachandra Singha Madi Yambem Ongbi Rosni Anigi Masanupa Ricky Yambem Ngarang July Anida Laikidre Mana Laikidabda School Sigi Staff Sing Amadi Mary Singna Awa Fongro Kre Ngasi Pangtokiba Awa Fongokpa Aduda Saruk Yakiba Singna Laikidabagi Tawaina Ishori Kuyada Santi Wena Layunaba Minute Ani Terminal Laiduna Tony Zaki Sangat River Tong Lalu the Telpadagi Laikidraba truck driver Dolai Pabam Sabudin Eles Borzaugi Mishiga Mari Lenana Zay Shimangasi Sandra Numit Humnigi Manunda Quality Yaudana Tong Saba Sabda Senaba Singi Matakta Lenga action Lodri Power Banyana Konjanga Sanction Lagani Haina section Watamlaki Hiram Masiga Mari Lenana Ngasi Mayang Impal Young Bida Leba Laikidra Diversity Yumna Pangtukba Paumising Unaba Amada JSC Co Convener BM Salaudina Mamang Tagi Kuntrada Tong Take Bada Laikidra Diver Borzaugi Missy Asigi Matanga Ngasi Lekai Miangi Oba Mipamama Pangtuktuna Missy Asigi Atsumba पुथोकनबा JC अम सेमले हाइबा JC सिना संगाद्रिबा थोंग अम टेकबदा सेनरिबा ठिकादार यावना मरी लेनबा सिंगु सेराक पीनबा मथौ ताबा थबक सिंग लेंगाकना नमित हुमनिगी मनुंगदा तौगदबनी अमदि लैखिद्रबा इमुंग असिदा लेंगाकना पांगबा याबा मटेंग सिंगसु अटोबा मतमदा पांगदबनी हाइबा डिमांड सिंग असि लेंगाकना थबक ओइना नमित हुमनिगी मनुंगदा तौद्रबदि बन यावना खोंजन कया संगसिलगनी हाइखि पाउमिसिंग उनबादुदा यावखिबा जॉइंट यूथ डेवलपमेंट कमिटी मयांग इंफाल मैतै पांगल JYDC की प्रेसिडेंट सेशन अचौबना ममांग थागी कुंथादा मुटुम फिबौ अमदि इरोंग खुनो अनिगी सामनब थोंग टेकपगी थौदोक असि लुप असिना यामना हक्सिना लवी हनक टेकलिबा थोंग असि पांखलकपा मतमदसु अनिरक नमथबगी थौदोक लैखि मरम असिना थोंग असि क्वालिटी यावदना साकी हाइबदु मयक सेंगले लोइना असिगुंबा थोंग असि मैं इम्फाल एसी मफम कयादसु हौजिक हौजिक सागलिबनी मरम असिना हाइरिबा थोंग सिंग असि सागतपदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना मतम साना मियंग संगबिदुना क्वालिटी ना लेना साबियो हाइखे yang kumna hana nei na hobi oba maramdi hangana nan thoiba thaloga se asina loidaba si ayaba hari potu muneng udaba ta gadi adu suma khata na department sing na monitor tawiu aduga aroi boina aina haijaning badi hari ba misi asigi matang da sem giba je sina sangsalak pa thabuk thorong khuding makta democratic way ba khongjang khuding makta JYDC mang fana so support ogane haibasi ai ngasi medem wang thamde हिंसा सोलबा स्टेट ता मतुंग ओंथोकलगा लेरे हाइना ऑपोजिशन मराल सीरिगई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर की वाफम दा राज्य सभा दा
ngangkhre sensitive issue bu opposition na politicizing tawduna leire haina Prime Minister Modi na maral seduna haikibda state aduda mahusai phibam da porokna ba center na kana honorary haina su phongdok ki hingsa ki thabak antrakuna state adugi mafam ayambada school sing hangdoktuna larik laisu tamba honrai Manipur da hokhiba matamda president tararak thamkhre wafam masibu thausadaba sing adu nongde Manipur miyamna yarakhiroi Manipur gi puwari khangmusingna Manipur da social conflict ki puwari asi kuinadagi lerekle haiba khangi social conflict asigi horok phamadu yamna luna mara tadruna laikre haibada kananasu yengda leiroi pikhraba state asida president tararak thamkhre haibasi congress da kawdawni madugi maram amadi leramgani aikhogi government gi makhadadi masi thoktree Santi Hanjilaknaba Central State Government Sing Amadi Stakeholders Singna Wari Sanari Home Minister Amit Shah na Manipur da Namit Kayani Layure Opposition Lusing Basingna Manipuri Wafam da Lok Sabha da Akanba protest kaya Yengshingkhre matungda Prime Minister Modi gi Wafam Singasi Pongdro Kivani Manipur ge MP Angomsa Bimol Akwajam na Phajraba Wafam kaya Thamkhre matungda Prime Minister Modi gi Wafam Singasi Pongdro Kivani Prime Minister Modi na wangang ba horokpada MP singna table tinduna Manipur amadi Justice for Manipur haina hauna lauki President Draupadi Murmu gi address ta Manipur thokliba ethnic violence ki matang da wahayama phawba pankidabada MP Bimol na yaring da phonok tuna nithokaba numita Lok Sabha da phonok pa laikhrbani ethnic violence aduna mioi sani ge kun henbagi punsi Yengshingkhre amadi mioi lising yangkai henbana mayum makai lehen kidrabani Indian Penal Court ki mahut chinduna anuba criminal law ahum July amadagi sanaba haukibabu state tawnaba hairikpara Madras High Court na yakidre Sanskrit amadi Hindi da law hum adu maming thonwagi waham su palli the Bharatiya Nyaya Sanhita the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita amasung the Bharatiya Saksya Adhinyan haina kauribani Chief Justice R Mahadevan amasung Justice Muhammad Safiq na Saba Bench na law adugi maming law singadugi maming Sanskrit Hindi da ming thonbadu unconstitutional oi haiba wafam su phongno ki PIL adu ukil Ram Kumar Adityam na file tawkhibani leibak asigi state kunmanga amasung kunnipan amasung Union Territory nipani manungda state mapandi amadi Union Territory ani khaktada Hindi bu makhoi official language oi haina su play edu palli Constitution के Article 348 Clause 1 Clause A की मतुंग इना Supreme Court अमदे High Court सिंगदा proceeding पुनमक English ता तवगदबनी हाइबगी वाहम सु petitioner ना मा की plea दा हाइरी अमरमदा Additional Solicitor General ARL Sundaresan ना हाइ की बदा English alphabet से नबतनी ना constitutional right नत्रगा fundamental rights पु खुंगाव नबा लाइटे हिंदी दा मिंग थोनबदा Article 348 pu violate tawde Madras High Court na center da notice issue tawkhre adumapu law hum adu state tawbudi laikhidre hairi Hauzik aroibada maroi pa amuna pijari Lakadariba nominini asi hena section ba mathau tai haina Echaogi Phibam Yengshingkhre semester and Birena phongdokre Now sanaba haukraba criminal law ahum gi matang da word love media workshop phangthokre Lamdam masida laimini ba phurup masa singbu yotsinaba Honorary ba phurup sing masana khangna handokadabni haina youth sem gi president Joy Chandrana thamlakli Loinana Manipur gi puwari khangmusingna Manipur da social conflict ki puwari kuinedagi lerekle haiba khangi haina Prime Minister Narendra Modi na Rajya Sabha da phongdokre Nasi ko inadi imes padam sadok sabah matang asir lojere miamu amukhana khurumjai